Dobroveče i dobrodošli na 16. po redu festival Na pola puta. Danas smo vidjeli dokumentarni film Povratak u Višegrad, autorke Žuli Biro, dugogodišnje prijateljice našeg festivala i naše škole. Večeras otvaramo izvanrednu izložbu Midhata Kapetanovića, strip autora i ilustratora iz Sarajeva. Tokom naredna 3 dana, 7 naših gostiju držat će predavanja u školi i uveče razgovarati sa učenicima na maloj sceni. Imam veliko zadovoljstvo da u ime učenika i profesora Užičke gimnazije svim učesnicima i gostima poželim uspešan festival i prijatan boravak u našem gradu. Hvala i festival proglašavam otvorenim. Festival je otvoren projekcijom dokumentarnog filma Povratak u Višegrad 24. oktobra u gradskom bioskopu u 16 časova, nakon čega je publika imala priliku da razgovara sa delom filmske ekipe. Također, u 19 časova u holu Narodne biblioteke Užice otvorena je izložba Bratstvo i jedinstvo autora Midhata Kapetanovića. Pokušao sam na jedan bezbolan način, na jedan relativno razumljiv način da ljudima pokažem kako smo svi u istoj situaciji i kako ljudi koji su ne samo kulturni radnici, nego ljudi koji zarađuju svoje plate i odgajaju svoje porodice i prave planove za neku srednju i za dalju budućnost, moraju jednim drugima pružiti ruku. Na izložbi smo se susreli sa Vučkom, simbolom Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Zagijem, simbolom Univerzijade u Zagrebu 1987. i pobednikom sa Beogradskog Kalemegdana, koji su junaci serije ilustracija koje su preplavile društvene mreže, izazivajući emotivne reakcije ljudi u regionu.